Evo nas da još jednom i konačno vam ispričamo priču o Teletonu, kovanici koja u svom nazivu ima riječi televizija i maraton, a zapravo se odnosi na jedinstvenu televizijsku formu koja ima za cilj da neki prisutan društveni problem riješi mobilisanjem snaga, grupisanjem svih raspoloživih kapaciteta javnosti da se pomogne. Znaju Amerikanci, ispričano je već, jako se pričalo često o tome za ovu formu od 49. Ali mi imamo Teleton CNN-a, Teleton CNBC-a, Teleton BBC-a, Teleton RTS-a, ovo je prvi Teleton ove vrste, prva situacija u kojoj su se objedinili apsolutno svi televizijski i produkcijski kapaciteti u Crnoj Gori ili velika većina njih, 6 televizija jedinstveno večeras od 20 sati do ponoći pokušat će da pomogne djeci i porodicama djece koji se suočavaju sa paklom zvani karcinom. O tome ćemo još jednom i uoči večerašnje noći D razgovarati sa našim uvaženim gošćama i gostom, direktoricom marketinga radio televizije Crne Gore Vanjom Šipovac. Poštovanje, dobro jutro, dobro došli. Koleginicom iz televizije Visti Brankom Pavlović, poštovanje vama, dobro jutro i dobro došli. I direktorom marketinga televizije Prva Ivanom Vukčevićem. Ivane, poštovanje, dobro jutro, dobro došli. Noć D, rekoh ja, od dama ćemo, nećete nam zamjeriti. Evo, možemo, Vanja, od vas. Rekoh, već toliko se spremalo, mi smo spremni. Ovako uslovno rečeno kao voditelji, juče smo imali taj sastanak, ali pripreme su mnogo bile ozbiljnije od svega toga, trebalo je sve to iskoordinisati, dogovoriti svih ovih dana, znam da vrlo malo ispavate, pa možemo li se nazvati spremnim za ovakav podvig? Mislim da možemo napokon. 15 dana zaista velikog posla, ogromne organizacije, dosta toga smo prošli, a ja sam najponosnija što mogu reći da smo mi funkcionisali kao tim. Tu je 6 medijskih kuća, 6 različitih medijskih kuća. U svakom trenutku je bilo nas preko 50 na raznim sastancima. Mi smo zaista i u nijednom trenutku se nije osjećala nikakva podvojenost. Mi smo funkcionisali kao jedan pravi tim i ne samo ljudi iz medija. Tu su bili ljudi kojim ovim putem zaista dugujemo jedno veliko hvala. Ljudi iz Crnogorskog Telekoma, ljudi iz Telenora, ljudi iz MTEL-a, Goran Jovanović ispred fondacije Budi Human, ljudi sjajan tim hotela Hilton koji u svakom trenutku već proteklih 10-15 dana zaista izlazi u nama u susret kada su u pitanju raznorazni zahtjevi. Kolege koje se ne vide, a koji su radili jako puno, vi, novinari, urednici, direktori kuće, realizatori, ljudi koji su reditelji, scenografi, zaista jedan ogroman tim koji se borio i koji je samo imao jedan cilj i jednu ideju tog 15. februara, odnosno večeras, da uradimo što bolje, da ta finalna cifra, da skupimo što više novca za svu tu djecu kojima je potrebna pomoć, kojima je potrebna novčana sredstva za zdravlje. Dakle, mi smo uradili, čini mi se, najbolje što smo mogli, a sada je sve na gledaocima, na građanima da budu sa nama večeras od 20, kako si ti, Danijele, rekao, negdje do ponoći, da zovu broj telefona 1511, da šalju poruku 5 na 14543 i mislim da će ta cifra biti zaista nešto što ćemo moći sa ponosom da kažemo i da saopštimo tamo negdje iza ponoći i svih ovih dana. I ono što ne treba da zaboravimo, naravno sve zavisi od gledalaca i od njihovog interesovanja, ali uz 6 televizijskih, naravno kuća, tu su javne ličnosti, 100-tinjak njih koji će se smjenjivati naizmjenično u nekom određenom vremenskom intervalu u hotelu Hilton, mnoge osobe koje su i na ovaj način dale podršku. Da. Gotovo 100 poznatih će biti prisutno večeras u hotelu Hilton. 20 njih će aktivno se javljati na telefone, razgovarati sa građanima koji pozovu 1511. SMS poruke građani mogu već da šalju već nekoliko dana i broj aktivan. Očekujem večeras da će biti onako baš aktivan. Od poznatih očekujemo, kažem, 100-tinak, ali evo danas... Ko će se između ostalog naći te telefona, da tako kažem, uslovno rečeno? 20 koji će se smjenjivati i to da kažemo, nekoliko rotacija će biti, dobro? Rotacija će nekoliko biti. Od poznatih očekujemo rukometašice budućnosti, ali očekujemo, na primjer, iz Sergeja Četkovića, Petra Strugara i ne bih htjela sad dalje
Biće dosta i glumaca i muzičara, tako je. Jeste, i glumaca, muzičara, sportista, svi će biti večeras sa nama. Onaj ko jedan zgodniji ministar, neka pogađaju ko je. Dobro. Onaj ko nije mogao da dođe večeras, poslao je video poruku, tako da će i oni na neki način biti sa nama, ali ja mislim da će zvijezda večeri biti taj brojač. Brojač koji će pokazivati u svakom trenutku šta smo u stvari uradili. U centralnom dijelu hotela, da naravno prvenstveno gledalci mogu da vide. Koliko smo novca, odnosno koliko je poruka poslato, koliko smo novca skupili, koliko je Crna Gora pokazala da može i da hoće da pomogne ovoj djeci. Inače, danas je Svjetski dan borbe, Svjetski dan djece oboljele od karcinoma. Ovo što mi nosimo, to je simbol današnjeg dana, tako da očekujem i to da na neki način pomogne ljudima da zovu i da šalju poruke i da recimo ne zaborave ono divnu Seleninu poruku hvala vam što mi pomažete. Sjajno to zvuči. Znamo da je svih ovih dana jako puno posla i za vas. Samo gostovanja po medijima dosta vam je bilo tu. Što se priprema tiče i vremena provedenog u ponavljanju, neiscrpnom i pozivanju ljudi, ali vjerovatno je Rudnik bila i komunikacija sa svim partnerima, animiranje svih tih velikih kompanija koje bi već do 15. februara mogle ponuditi pomoć ovako jednoj lijepoj humanoj priči. Neki od njih su se pojavili u javnosti kao i jučerašnja odluka vlade da 4.000 eura u saradnji s regionalnim vodovodom uplati umjesto proslavljanja 10-godišnjice od ideje ove vrlo uspješne turističke priče. Osim toga, da li je bilo nekih drugih donacija i jeste li zadovoljni učinjenim na tom? Jesmo. Baš smo, Vanja, Branka i ja sinoć sumirali sve te utiske i moram pohvaliti crnogorske kompanije da su se u velikom broju odazvale i da podrže ovu akciju. Mi smo imali svega 12 dana da pripremimo kreativnu kampanju, da kontaktiramo preko 90 kompanija, da svima pošaljemo neki dopis, neki dobar glas i da sačekamo odgovor. Odziv je sjajan, ne samo kada je u pitanju naš domaćin Hotel Hilton i kad su sva tri operatora Crnogorski Telekom, MTEL i Telenor, već nije bilo kompanije koju smo kontaktirali da nije odgovorila pozitivno. Tako da nas sa te strane jako raduje što nisu se samo televizije u ovom momentu ujedinile i zajednički djeluju u svrhu Teletona, već su tu i razne druge kompanije koje dijele sličnu djelatnost, koje će i večeras biti sa nama i koje će također biti dio samog projekta. Teleton sam si rekao da je to televizijska forma koja postoji već poslije Drugog svjetskog rata i sve to lijepo izgleda na televiziji, ali naši gledalci moraju da znaju da iza toga stoji jako naporan rad. Ne samo u smislu produkcije, već i u smislu tehnologije. Tu su bili razni sastanci, razni kontakti sa našim operatorima, telefonske centrale, telefonske linije, fiksni telefoni, sve to trebalo pribaviti da bi to večeras bilo stvarno na nekom svjetskom nivou i mislim da dobili smo već pozitivne glasove iz regiona, jer definitivno prvi put se dešava Teleton ovako malo u Crnoj Gori. Sa 6 televizija mislim da ćemo da oborimo neki rekord kada je u pitanju učešće medija u samo jednom Teletonu. Da, sve što oni budu mogli da vide večeras od 20 sati, završna faza svog mukotrpnog mi ćemo nastaviti da prepričavamo ta iskustva koja... Hoćemo li, Ivana, o nekim tehničkim detaljima koje vjerujem da gledalce zanimaju u ovom trenutku. Dakle, Vanja je sama pomenula i evo, možemo i to uraditi i radit ćemo i do kraja dana. Dakle, poruka sadržine 5 na 14543, čini mi se broj koji su svi zapamtili. Jeste, koji je aktivan već 7 dana. I aktivan, tako je, punu sedmicu. 15-11 broj o kome se također govori, koji su mnogi građani upamtili, ali što se tiče glasanja. Telefonske linije, pretpostavljamo, otvaraju se kada događaj počinje, odnosno Teleton od 20 sati. Postoji mogućnost poziva i sa fiksni, sa mobilne telefoni, imamo li saradnju sa svim mobilnim operaterima u zemlji. Malo nekih tehničkih karakteristika za one koji čekaju 20 sati. Kada se Teleton u Crnoj Gori kao ideja rodila posle ovog zajedničkog djelovanja svih medija oko djevojčice Selene Mandić, ta ideja sama od Teletona zahtijevala je, prvi početni korak je da riješimo upravo to pitanje telefonskog broja. Crnogorski Telekom je odmah ustupio broj 1511, koji je ranije korišćen za slične svrhe, ne u svrhu Teletona, već kad su bile poplave u Crnoj Gori. Telenor i MTEL su automatski se priključili projektu i pustili da taj broj bude aktivan i da se poziva se sa mobilnih i fiksnih mreža MTEL-a i Telenora, pošto također je to jako nama bitno da večeras svi građani
iz fiksne mreže MTEL i fiksne mreže Telekoma i sa svih mobilnih mreža mogu pozvati taj broj. Cijena poziva 1 euro, 1 minut. Važno je napomenuti da ćemo motivisati naše građane kroz TV lica, odnosno vas večeras koji ćete biti u toj ulozi, da ograničimo te pozive na 2 minuta kako bi što više građana uspjelo da se uključi u sami program, pošto za 250 minuta koliko će može trajati emisija, nije to neki veliki broj poziva koji može se ostvari pojedinačno sa preko 90 poznatih koji će biti večeras tu. I svaki poziv će se tarifirati tako što će 1 euro donirati onaj ko bude razgovara 50 sekundi, a 2 eura onaj koji bude razgovara preko 60 sekundi. To je onako važno istaći. SMS je 1 euro, 14543, sadržaj poruke petica. Aktivan je već 8. dan. I žiro računi naravno za neku prostu Jeste žiro račun, taj način. koji je jako bitan za kompanije i za pojedinačna lica koja vole da doniraju. Tako i nekako je jasno da bi opet možda i kao apel mogao da uslijedi i to da ako već ne morate, nemojte 2 minuta da pričate. Jel da? Dovoljno je samo da vas podržim, sve najbolje, hvala puno, jer onda u tih 2 minuta možemo imati 20 poziva, umjesto 2 poziva ili 1 poziv, i to će značajno, kad se pomnoži puta broj ljudi, puta broj sekundi, dovesti do makar duplo ili trostruko veće sume. I da vam poručimo, ne trebate biti previše humani da samo gledate taj televizijski sadržaj, to će biti vrlo prijenčiva televizijska forma, vrlo moderna, jako lijepo umivena, sa ljudima koje nadamo se volite da gledate. Preko 30 voditelja i sa svim poznatim ličnostima u Crnoj Gori koji će biti, to će biti parada poznatih na neki način koji će komentarisati sve to. Sa jednim ciljem, jeli? Možda se pripremamo za potencijalno dolazak Eurovizije u Crnu Goru. Može biti. Samo što će na Hilton biti mali. Ako položimo... Ja ću samo, kako znamo, jeli, da se to sve dešava na 6 televizija, koliko će zapravo ljudi, građana Crne Gore večeras gledati taj program, ajmo da razmišljamo na način kako bi to bilo da svaki drugi, bar svaki drugi pošalje tu poruku večeras. Poruka je samo 1 euro. I to je, mislim, nešto o čemu trebamo razmišljati svi. Kako smo se zaista svi ustali, kako je krenula lavina humanosti i dali smo, čini mi se, divan primjer svima za malu Selenu, preko 120, čini mi se, hiljada poslatih poruka za samo 48 sati. Mislim da to možemo ponovo ponoviti, odnosno gotovo sam siguran. Naravno, pokazali smo koliko smo jaki kad se udružimo. Jel mi na satelitskom emitujemo Teleton? Da. Da? Vjerovatno će veliko interesovanje biti i iseljeništva iz inostranstva. Kako oni mogu pomagati? Sigurno, već se javljaju na taj broj žiro računa. Mislim da su već kontaktirali da mogu da se vrše uplate iz inostranstva. Mislim da smo već neke dobili. Da, zaista to Fondacija Budi Human, koji je naš partner u svemu ovome, ima i protokol kad su u pitanju donacije iz inostranstva. Dobro, ne završava se večeras sve, da još jednom pojasnimo gledalcima, Budi Human će funkcionisati. Kakva je procedura doniranja, kakva je procedura uplate tih sredstava, kakva je komunikacija sa potencijalnom klinikom iz inostranstva, kanali transakcija, možete li to još jednom pojasniti? Šta se dešava nakon večerašnje ponoći? Nakon ponoći ćemo imati okvirnu cifru koliko šta smo uradili, koliko smo novca skupili. Tu se sve ne završava, očekujemo još neke uplate. Pojedine predstave su se odrekle novca od ulaznica. Očekujemo u svakom slučaju još izvjesnu količinu novca. Novac će rasporediti tako što će jedno dijete ili više njih koje se javlja, ima potrebu za liječenjem u inostranstvu, ima određenu kliniku koja je najbolje specijalizovana za njihovu vrstu bolesti, rasporedit će se novac ili znači na više njih ili na jedno dijete kome je to potrebno. Fondacija dalje nastavlja da radi, oni imaju svoj neki program, a mi se sad fokusiramo samo na djecu koje su oboljela od karcinoma i potrebnim liječenjem u inostranstvu. Hvala puno i neka nam je sa srećom ovo. Očekuje vas brojne obaveze tokom dana, vidimo se, srećno vam, nam bilo. I građani Crne Gore, računamo na vas. Naravno, računamo na vas i nadamo se da nam političari neće pokvariti današnji dan.